Bueno, egunon, gaur prentsaurreko honen helburua da, gaur bertan erregistratu ditugun ekimen legezbesteko batzuk aurkeztea. Hain zuzen ere industria politikarekin lotutako ekimena dira. Pasaden ostiralean kontrol plenoan iragarri genituen, zehazki hiru legezbesteko, eta gaur erregistratu egin ditugu, eta gaur helburua da horietako bat lehena ezagutaraztea, hori da industria politikarako kontseilu bat, da proposatu dugun lehenengo ekimena. Gutxi gora bera, neurri baten, esan daiteke, ostiralean Pradales lehendakariak iragarri zuen proposamen baten antza badaukala, baina ñabardura batzuk aurkeztu nahi ditugu, eta horrekin batera proposamen zehatza ezagutara eman. Hori baino lehen, nahiko genuke testu inguratze labur bat egin, industriaren egoeraren inguruan, denok nik uste dut perzibitzen dugula egoera bat, kezka puntu bat sortzen duena, albiste desberdinak, gertakari desberdinak izan dira azken asteetan gure herrian, Guardian, Laudion, Talgoren afera ere mahai gainean dago, beste gertaera batzuk ere, ezagik ditugu, nolabait, kezka puntu bat sortze dutenak, adierazte dutenak, hemen gauza mugitzen ari direla, egoera ez dela oso, lasaigarria, eta gainera nazioarteko testuinguru ekonomikoak ez duela laguntzen, ez duela segurazki lagunduko, eta bai estatu batutatik datozen notizia, zein Europan bizien egoerak, Alemania tartean, eta ez dutela sobera baikorrak izateko motibo handirik ematen, ez? Beraz, halako testuinguru baten, ostiraren esaten genuen bezala, uste dugu momentua dela ekimen hartzeko, eta gobernua behar duela ekimen proaktibo sendo bat, ez? Kritika puntu bat ere egin izan dugu, askotan mezu baikorregiak edo ematen ote diren, eta inolaz ere ez gara katastrofistak, euskal ekonomiak eta euskal ehun industrialako dauzkate indarguneak, halako testu inguru batean, baina aholguneak ere bai. Eta aholgune batzuk, nik uste dut ezagunak direla, ez? Berrikuntza teknologiko eta ez teknologikoan erronka handia dugu, enpresa txikita hartainetan. Ikerketa eta garapenean egiten dugun inbertsioa Europako bataz bestekotik behera dago, eta gutxitu eginda azken urtean gainera. Ikerketaren transferentzian ere, enpresetarako transferentzian utxune nabarmenak ditugu, enpresen digitalizazioan eta zerbitzu digitalen garapenean zer hobetu asko, zer esanik ez enpresen deskarbonizazioan, aldaketa soziodemografikoak lan merkatuan dakartzan erronkak itzelak dira gurean, eta gainera, ematen du, eta hortarako santzuak ere badaude, lanerako motivazioa jaitsi egin dela baita ere ez, eta nabarmen gazteen artean. Bestalde, enpresak nola errotu, atzerriko ze kapital erakartzeko ahalmena izan dezakegun, eta horretarako ze ingurumen baldintza sortuko ditugun sakon eztabaidatu beharreko kontu bada gurean, ez? Beraz, badaude hainbat ahulgune gure ekonomian eta gure ehun industrialean, balako testu inguru batean, segurazki eskatze dutenak pausu bat aurrera ematea, sendotasunez jardutea eta gobernuak ekimen proaktibo hartzea industria politika. Eta hain zuzen horregatik, uste dugu momentua dela, aurrera urratxo bat emateko. Egin genuen kritika ostigan izan zen, ez deritzogula onargarria, maiatzer arte, itxaron beharra, gobernu honek industria plan bat mahai gainen jartzeko. Ez diogu, kanpoko konsultora externo batek eman dezakeen ezagutza kaltegarri denik, inolaz ere, baina, uste dugu herrienetan badagoela jakintza, ezagutza eta gaitasuna, ezagutza hori aktibatu eta gobernuak berak lideratzeko industria politika baten diseinua eta bere garapena. Eta ez diogula hori, nolabait, prozesu horren lidergoa konsultoria externo bati eman behar. Eta horregaitik, uste dugu, ez dugula maiatzea arte itxaron behar, eta ekimena hartu behar dugula. Eta modu proaktiboan gainera. Ze, lehendakariak ezagutarazi zuen proposamen horrek badauka kutsu reaktibo bat. Uste dute izendatu zuela
un grupo de acción en defensa de la política o de la industria vasca, frente a la política exterior de Donald Trump. Ez? Bueno, Euskal Industria defendatu baino, uste dugu, egin behar duguna dela, industria politika proaktibo bat garatu. Euskal Industria kokatu dadin, testu inguru, segurazki, konplexu batean, eta zailtasun nabarmenak izango ditugun testu inguru orokor batean. Eta hain zuzen horretarako, uste dugu, lehen urratsa badela, industria politikaren Euskal Kontseilua sortzea. Eta hori da gaur egingo du proposamen zehatza. Bueno, decía que el viernes pasado, en el pleno de control al gobierno, presentamos 3 iniciativas que durante las siguientes semanas vamos a ir desarrollando. Hoy el objetivo de esta rueda de prensa es presentar la primera de ellas, que es el Consejo por una Política Industrial. Bueno, si atendemos el panorama económico, industrial, y nos referimos a los acontecimientos que hemos tenido en nuestro territorio, en nuestro país, en las últimas semanas, pues yo creo que es evidente ya que hay cierta preocupación en cada vez más sectores sobre la salud de la industria vasca y la necesidad de que la industria vasca pues, se sitúe en un contexto global cada vez más complejo, seguramente, ¿no? Acontecimientos como el de Guardian en Llodio o el de Talgo, pues yo creo que bueno, lo que muestran es la necesidad precisamente de que el Gobierno dé un paso al frente y asuma una política industrial proactiva. Además, a esto, a un contexto propio de nuestro tejido industrial, pues se suma un contexto geopolítico cada vez más preocupante. Seguramente la política exterior de Donald Trump, de la administración estadounidense, pues evidentemente es un factor que impacta directamente en nuestra industria, es evidente, pero no solo es la política exterior de Donald Trump, de la administración estadounidense, también es la situación general que tiene Europa, la crisis de la industria alemana. En definitiva, bueno, pues estamos en un contexto económico global complejo en el que la industria vasca pues, tiene retos muy importantes. La industria vasca tiene sus fortalezas y yo creo que son evidentes, pero también tiene ciertas debilidades que en este contexto general pues requieren precisamente de que el Gobierno asuma un rol proactivo en la política industrial, ¿no? En ese sentido, pues creemos que no tenemos que esperar a que una consultora externa termine de hacer un plan industrial, que no tenemos tiempo para estar aquí esperando hasta mayo para que una consultora externa pues, defina lo que tiene que ser el plan industrial del Gobierno vasco. Esa es un poco la crítica que hicimos el viernes pasado. No decimos que el conocimiento que pueda aportar una consultoría externa sea malo o que no ayude a ofrecer pues, visión e incluso conocimiento en algunas áreas, sin duda, pero creemos que este país tiene conocimientos suficientes y que hay experiencia y conocimiento suficiente en nuestro tejido industrial como para que el Gobierno sea capaz de articular ese conocimiento, esas capacidades y desde ahí pilotar una política industrial proactiva. Por lo tanto, que no nos parece que sea de recibo esperar hasta mayo a que se cumpla un año de la investidura para que el Gobierno vasco asuma un rol proactivo en la política industrial en este contexto que estamos viviendo. En ese sentido, pues, hemos planteado una serie de iniciativas que vamos a ir desarrollando las siguientes semanas y hoy queremos presentar la primera de ellas, que es el Consejo Vasco por la Política Industrial. Que de alguna manera pues, puede tener algún nexo con el planteamiento que dio a conocer el Lehendakari el viernes pasado. Creo que lo denominó el Grupo de Acción en Defensa de la Industria Vasca. Pero creemos que más que una visión reactiva, porque ese planteamiento destila una visión bastante reactiva, ¿no? O sea, es decir, que hay que defender la industria vasca frente a factores externos y concretamente frente a la política exterior de Donald Trump. Más que eso, creemos que lo que necesitamos es una política industrial proactiva. Una política industrial que sea capaz de activar nuestras capacidades industriales, que sea capaz de afrontar nuestras debilidades
y desde nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, tenemos que ser capaces de situar la industria vasca en un contexto que va a ser complejo. Yo creo que eso ya nadie pone en duda, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hoy presentamos es una propuesta concreta de lo que desde nuestro punto de vista tendría que ser ese Consejo Vasco por la Política Industrial. Y esta propuesta la vamos a llevar al Parlamento y la vamos a pues discutir con el resto de los grupos parlamentarios. Entonces ahora José Antonio Goicoechea, que es quien lleva los temas relacionados con la política industrial en nuestro grupo, pues va a presentar. Kaixo, egunon. Peiok esan bezala eta gaur erroldatu dugu politika industrialaren diseinurako herri kontseilua sortzeko proposamena. Gure hauteskunde programan zijoan proposamen bada, garatu dugun azken hilabeteetan eta proposamen nahiko zehatz bat aurkezten dizuegu, helarazi dizuegu prentsaurrekoaren aurretik. Kontseilu honen helburua da herri honetako talentua, ezagutza, industriaren inguruko ezagutza eta industriaren inguruko kezka kontseilu batean biltzea, politika industrial batzuk garatzeko, 10 urteko perspektiba batean. Horregatik proposatzen dugu herri honetako eragile industrial nagusiek parte hartzea kontseilu honetan. Hor ditugu klasterrak, sail bakoitzeko enpresa garrantzitsuenak biltzen dituzten klaster hauek, ezagutza ezberdina eta industria bakoitzaren kezka ekarriko luketenak. Eusko Jaurlaritza noski, industria saila eta Spring dagoen ezagutza, edo baita beste sailetako ere. Garrantzitsua ikusten dugu, enpresa txiki eta ertain berritzaileen presentzia bermatzea parte hartze horretan, eta baita sindikatuen presentzia, bautelako ekimena industria politika inguru proposamenak egiteko, kooperatibak, ASLE, unibertsitateak eta ikerketa zentroak, eta gero eskualde ikuspegia emateko ere, eskualdeetako garapen agentzien ordezkaritza bat ere izan beharko lukela uste dugu. Kontseilu hau zuzentzeko, gidatzeko, aditu talde bat beharko litzatekeela uste dugu, eta orain bat perfil ezartzen ditugu, talde iraunkorrenek izan beharko lituzkenak, industria politiketan adituak, jasangarritasuna eta berrikuntzan adituak, eta industria sektorean esperientzia duten kideak, baita ere datu analizian eta digitalizazioan esperientzia dutenak, eta talde hau koordinatzeko aparte hartzean ere esperientzia izango duten kideak. Funtzionamentua, proposatzen dugun funtzionamentua da, urteroko batzar zabal bat izango lukela ordezkari guztiekin, bertan, esan bezala, 10 urteko ikuspegia duen politika industrial baterako proposamena egin, eta urtero honen berrikuspena egiteko zuzenketak egin alizateko eta garapen hori aldatu alizateko. Saiakera izan beharko luke adostasuna lortzea eragile ezberdin guztioen artean, eta horrela ez bada, beharko lituzke beste mekanismo batzuk erabakiak hartzeko, eta helburua izango litzake industria politikaren garapenerako proposamen estrategikoak garatzea, txosten eta proposamen hauek Jaurlaritzari eta legebiltzarrari helaraztea, ondoren bertatik politika industrialerako ekimen zehatzen inguruko eztabaida eman eta martxan jartzeko. Beraz, kontseilu honen eragina politika industrialari lotutako epe ertain luzeko estrategiaren garapena eta herri eragile ezberdinen alineamentua izango litzateke politika honekin. Como decía, hoy hemos registrado la propuesta para crear el Consejo Vasco para el diseño de la política industrial.
Es una propuesta que busca aunar el talento y el conocimiento del país en un consejo en el que participen los agentes más importantes relacionados con la política industrial. Este consejo estaría asesorado por un pequeño grupo de expertos para el desarrollo de una política a 10 años vista y para hacer su revisión anual en sendas asambleas que haría cada año. El objetivo es desarrollar, como he dicho, la política industrial a 10 años vista, generar propuestas e informes tanto para el Gobierno vasco como para el Parlamento, para el desarrollo de propuestas concretas dentro de la política industrial, propuestas que se desarrollan en el día a día. Como he dicho, el objetivo es buscar el consenso entre los distintos agentes y hacer propuestas realistas que puedan tener el apoyo de los diversos agentes y buscar hacer una política proactiva que aúne los deseos, los esfuerzos y los intereses de los diferentes agentes dentro de la política industrial.